Kabalang pung sanyang maunai presbytery kalapan kreat syat-syat ban pediang ya kajing seng samla ka KGP sinot sepngi kabanlong nado ka arpo terik hado arpo arterik mentau benai. Kasnong pung sanyang kadentang 100 kilometer na mairang. Upastor DHL Nongbri, pastor in charge jong kabalang ringkat kajingnya dan lang kitemen basan bat rang bak balang kilabatai ya kisurok bandrung syakani kasnong. Kegiatan hang ni temesan bidi loniang belum Sherman jok balang pastor NBS lorinyang belum seketi jok balang nang ta temesan S orang finance seketi jok balang nang ta temesan TE lorinyang temesan RS nongrum nang ta Mr. O korba belum Sherman jok balang jok porba mitfat nak kasnong nang ta kita hang ni Mr. Si akan si belum rong ba jok balang Mr. IS nongrang rang ba jok balang nyai keblai nam takkan kepol ke bah pihak pelaj banyak terdekat ke balang nam taban ai katu kat ni kecintip bagi dia bakal cepat jengi ke balang ban priang yang ni kesamla sinot sepngi te kendet ni kuat ban ai katu kat ni kecintip bagi dia bakal priang jengi yang ni kesinot berkata kalong ba aja dia bak kini ki kritik kesengkian ki banwan sekni ke jeseng te gidan sautuli ki surok kiban position ni sepusanyang te kawai ke bangi kuat banyak tu ki prabangai baro la kalong kino kam gitu kuat gitu kies kalong ba kadistan nang tai namerang sani sepusanyang kadon kumba 2 km approximately te namta kitu ki bawan ke apat ke poin kalong ba nagamta kitu bawan na East Kasihil district kinyat langba na mairang langba kasnong masawa hadirin jong ke office jong UDC ke Eastern West Kasihil District Bandung sekalian kemon banyak lengba jong kasnong bandang khalek nang ta siapu sayang to ke apat kalong ba ke bawan na tapon jirang berkiwei pak kicaka lomba ka strok nong klau nang ta kin poi semau shoot baya mau nai nang ta kin poi semau pernai bat siapu sayang te ke bawan na ke thai nong stoin kinrong long ba kasnong krokba langtor tong bakse tu pusanyang di kebasan pat ke bawan nama sunram na syela nama korwat na rangthong nama plang bakiwei pakai caka ki sebab panjai lengba na mairang baya masawa tu pusanyang di kemenriu ke bawan na paryong na nong sunri rang blang plang dilon itu kinyak hi na kajuk ka benta ke balak kedo ha ke poin kebasan te kibawan na kitain mausundam kinyak lembana kini kibawan na thai nong kinyak lembana maunai baya maphanai tu pusanyang te kini kibawan na lengkhoi kinyak lembana bentes nong bak bentes nong bak kse bat tu pusanyang to kita kinong katu kat ni ki information ki bak ngilak ban ai namta kibawan syakani kerja sinam sinot kamlong ha kani nadu apoterik hadu arpo atrik Februari ajar penriu to te habedai bakat development part nakaliang jong ka office jong ka Eastern West Kasihil District Maidang Government of Meghalaya lengba Sri Nongbri belong additional deputy commissioner ilayo ban constitute ya ka coordination committee hakaban nakaliang ka department ba phe jong sarkar kontupru ya ki representative nakaliang ka balang bagi dekot jong ka steering committee jong ka jasa samla monai pestri bapun kreat ikini ka jeseng samla sinot ngilayo bagi kendu ha ka ap kendai tarik Oktober jong kendi kasnam ajar pesan ha office DC Mairang Eastern West Kasihil District Government of Meghalaya bani apil jumun ya kecipin kreat yak sinot la kalong ya kelti sengkin road ka bam umdi nata ka electricity ka parking lot berkiwei pat kijung kam kuai dai bat kani kijung kreat jengi sinot dia ka arputrik nombar ngisuk becibun arjar pesan ngisuk becibun pada kaliang ke office jong ke DC Mairang ringkat bat ki officer jong ke department berpihak kilawan banle ya ka inspection ha ka baidai bat ki lingki singkien ki parking lot kenang ban persuk ki pat ba ki wan syakani ke jeseng dia ka baat pat kalong ba ha ka 2 Februari jong ka sistem ajar penriu nakaliang isongu sibun ba nakaliang jong MLA jongi lokal MLA Mairang Konstituensi uba Srimet ba lengdo ulang ju haju kapol Minister of Power Government of Meghalaya ulayo banyak kendu
yang ngi kabalang badu bandej pendap ya ka inspection ha ka baidai ba kilti sengkian ki parking lot bat ki wei pa ki caka ki baidai ban ha baidai ba jepuk kaya jangi ku kabalang ya ka sinor ti kita kilong katuk ni ki kam ki ba kum kabalang ngilayu bat pendap ha ki dai ba ki pediang jangi kum kabalang ya ka sinor ti ha ka baidai bat ka mariang lene ka short environment ti ngasukwa banyak kum ni ya ki nongwan borok sekali jeseng sinot berkata kalong ba kemeningkong lakarpat ya ki officials jo ka jeseng sinot ki dekhot ba ki dilkit ba ki subha bandra lepa ya ki jain saat namar ba kani ka caka kalong ka bakret ba te ka baar ka snong borok ka wei kamdon ya ka isosi panong ba kamdon ya ka nen bok bo biang te bat ka net ka kambiang hi ha kani ka than ka jongi la ne ka snong area ka snong borok ka wei ka ditang ka net ertel te ka balai pat ikwa panya thui phi ba sakandi ka snong jongi kini serok kilong ki bakhim te ngi dapat makata berapa gait baro ki bawan sin jeseng ba ki sabha banaya pikir bah balai nak induk nu cik dia ke ba pila punya kendu te ka basau te namar ba ye kini ka kalong jeseng ngila penbaik kum kabalang rengkat ba sinot ba ka jeseng kalong hang ni apa lorom badan ru ka pasar ka ba te kerpat yak baro ke bawan cik ni jeseng ba ki sabha bandra ki jai siang kenang ba kan persuk ipi haba pi syakri yublei hakani ke jeseng ti kebasan namun tak ki kali ke badan ni ki karpas ya ke babangi ke balang ila a chapi tinggal penbaik ba pinjang ha ke parking lot ke ba arfuar ya ke ba kangi ke balang ila penbaik te ke ban riu ha ke baidai bat ke parking lot nak liang jong ke balang rengkat bat ki official jong ka police department jong ka Eastern West Kesehil District Government Meghalaya ngilayo bat penbaik ya ki caka yang kali kenang ban light nak ni ke traffic jam ti kita kelong kat tu kat ni ki jingtim ki ba ngila ban ai nak port kenang ba kat persuk i prabangai baro ki bawan syakani jeseng sinot ke bandong hang ni ke bang persen yang persen district mau naik pestri ha kita rik arpo Februari jokani ke sedam arjar penri polisi pun liya batai nak liang tol ban nak liang ka senong kum tu ke ati kam ba biang he ten nak liang jongi tinggal yak pek ke ne ka chuan de kinwan ji sang ne kan ten nak liang jongi ba yak pek lang nam taka ni ka kam mar gidan hadu kum tu la kido di store mene tikil kali ki wan ten ngi da hadu ka ba shu ab ne ban ne ko ka wan ni ki tan nong reng mang ka don ko ka trat rit ne ka ba ngi hat ki ki wan na ka senong molum ka khang den dingin molum ka wan kan ni ba chine kan future kan yak ki bala banyak cimunar ki la banyak ki baya chine cha ko khang dem dingin ki la banyak ki la ba kan khamsuk ya ki ro ki wan ma kali ha ki ri ru lebih banyak tang ba kai citeng ga don rong mar citeng itu jeka tang ba surok kendar ko tempat kali ru ki la yang mentai ki ni ki lokar tiksir ki kamai situ ki ya ki tu ka jeka tekane ka wei ka ba chu bu kai mangi manang ne sikmat USP ru trai busa lek ban pai ki jeka ban rung kali sine kemenana kin nang tai na kin chiru de ka sawas ba west ki don ki lat ban na kin chi ki lat ban tanat ki ban kiu shiru siknong dom lo phe ka surok ba thamai mata nyai nak to ru te ki tai ka bawan na lang to bak seru ka don tu surok ba ngila pen biang pen bet te ki to ki nong don ngilo ki jing trai ba ki ke yuan sine te don teng ki ong ba kata ka pung senyang ka don chi so chitom ki batim ha le kene kalau pakai jeka ka bekeluj bagi kali ki bawan kalong konwe ki bagian hang tur kin biangi lagi la kim la banyak cikmat kin yang no bat ki sapai unda ki la de kam kata ru we ba na trai na kalian ka police department ka sa pa lang ya kata kam ni ka balang na de kam teknik si banwan tanya senang pa lang tin jeka ba karung kami kerang ba kan ka ji ai pa ba ji ni seng tar kalau mengisi pentawan ai pon na kalian san cerman kumjuk ru na kalyang ka shnong lingba o secretary shnong ula ai ka jing betha na ka benta ki nong wan de jing de shakani ka jing yeseng hakaba ula kren shai bana ka shnong pung sanyang na do min shwa kamju sha ya ki bar jala ban wan de jing de hashnong kumjuk ru hakani ka jing yeseng sinot ka shnong kam sha ya ki bar jala ban wan de jing de liang ka sinong posanyang ni dan ka to ka ne ka
jing pentep lane ki jing penbena ha wede bat kene ka jing sang samla ke ji pisnat sep ngi kawan long hane ka balang presbyterian Pongsenyang kasin menengkong kene ka ji sang samla ke ji pisnat sep ngi ka bala pelong ha kene ka sinang Pongsenyang nagaliang jong ka sinong jungi ngi trelang bat ka balang ngi priang sngo bahai ki nongwan ji sang na kamta kene ka ji sang samla ke ji pisnat sep ngi te kawai pat kelong bagi don kini ki paj ba ke ba kwa bandi jingdi ki dukan sya dukan ja lane kiwe ki jingdi te nagaliang jong kasnong ngi kirpat yaki bakin sngobha bakin wanra ya kasaripet snong ki peng bat nang ta ken pentep ro syengi kasnong kenang bangin yo ban ai permission bat ngidak ngikwa ro ban ong ba ki to ki bakwa ban bo dukan ne bandi jingdi ken sngo bha ban wan mi haka khalai torek Februari 2020 nado kapor prabaje am hado kapor shibaje PM ban kenang ba nyila ban kedau ya ki jaka ban bo ya kedukan ngi kerpat ro ya ki paj ba bakim de ban berat pathar ya ki plastik ya ki jabo jaban bat ki de ban berat ha ki jaka ke ba ki de ban berat kenang bat kedukan mon ra ya ka jing jabo ya ka snong ka thau ya ka saudong sokon hi barokawe bat bat nado mensua ka snong Pongsenyang kam ju sya ya kinong wandi jingdi kam tam kinon tribal ya kinon tribal lane haka kam khai peteng haka ne ka snong jungi na kata kadaw kane kajing sang samla na kata kadaw kane kajing sang samla sinat semngi ngikirpan ya ki non tribal bakim de banwan bandi jingdi bad lada UI ki volunteer kinum sya yaki kublai sibon